Akawilik talwara wakichawi sampai sarata ki porillaris Bolivia TV intaniris burata barca chedaka. Sapur habawa hila kuya karakaro wakichawi katok awi hutkaraki aksatokero hakurayimari ambuyunaka amtanaka kawil awiraka arsta serius para caja ori de Paraki. Acá Estado Plurinacional de Bolivia barca sana ha kuraibani pusawira campe tokowira campe hakasi tarakiwa ayura karahya bakisa askiri habawa barkachi la caja tokowimpe sarna kasipki hakasipki para caja sartaya sipki sarawira casa habapirwa akal wanaham Bajilatawa Purt Aniraki Wakicha Wizaro, Upan Sutipaja Godolfredo Calle Vallejo Sukama Yathat Ukam Sutinirakiwa, Upaja Pusa Wirakatwa Akal Wandaja Arhait Awayarakstari, Kurihabasa, Urapaxiracans Pusata, Kurihabas Pusasi, Kunatsa Pusasi, Katua Kiraka, Kanaist Anyata, Kabaja, Akipori Hupan Parunt Sillari, Hilata Godolfredo Holikpuri. Bolivia TV, identidad wakichawer por tantah arunt asiyani markachis na kampakalong kasina. Walikiwa hilata na irakata arunt yani kaisa aylo na karo marka na karo. Suyo na karo. Kunhama kisa kaisa na sa nakasipta na hachatiyo na arunt atap tawa way na tawa kunag. Walikit sa nakasipta hanich. Ukama kipanha anchitira sa naksaro purut anitawa aga hiwasan pustawi nagsata para tanya taki tawi nagsata arus tanya taki ukatwa anchitaha para tawanyani arus tawanyani Ukaporiski ukilata Godolfredo Alikpori Bolivia TV akawa kichawer purut antaha Walikpori barakatok atata sa sidawa sa pakaraks bakilata Chakuch arus kipt anyani kuni hamasa akapusawira kasampe tokawira kasampe ayura kara sura kara sarna kasitaski hilata Godolfredo Akka aylo nagkasana marika nagsana ka ichuro nakanha ma junto kipisa naktastan ka sa naktasitawa hayo pecan ka tuktastan wa pingkilo tarka awati pecan ka kum nagsana naktasitas ki tuktasisna sikunaka kenakenanaka hosip ianaka hayo kama kum birusa akka pacan ni hanja haniwa ina oras aki ha gaha pusanya kiti akama ma pingkilo pusanya na halyo pachana ha halpi hawas ktana taraks tukhanya na hal hawas ktana ma irpakan ha chikuna khatukan khanya na ka matrimonio tokan ha hanwali rupi uka parejeros abharaktana entonces acá hiwasana ga hatuk asinya wali amuyumpe ma sumasana ksinitaki ukampiro sanymotaka hayo pachana no kun tukhanya nakaka tukhanya istano pustakanya nakha sikunakha kena pusamu khatan pe hayo ukampiro kha huipena kwa house nagot ukampiro sa kan kha mayam sistha wale amoyumpe kanakha nicha pustanya toktanya hayo khamai hilat kama ukawaka Makauhar siris naha. Ukaboriski wa hilata Godolfredo ukabatu kahupahar hait askarakstum pacar habawa aka pusa wudaka pusa tasasidawa saraki. Haliwa hiwasaham aka halyu pacan haka pingkiluna ka sikurak hapusknati sasin sa hupahap arhtay askarakstu wasara wudaka saham ayura kasana sura kasana ha may bayaw utarakistu askiri habawa saretaski akururakan mait ayat habaki ukarakasa barka chidaka istab khayari hilata Godolfredo hupaw toqit hakalwan hab arkhtes karakstum ubaha hilata Godolfredo ka kiabiri barkata tawa toqida khakbaraka kudapust awirak sa pust asinya tipta kurhaba kisa toqawiraka toqin kha uthi hilata chiqansa nunagaha walhakastwa toqtasipta ya hayo pechata para lañanes acá hayo pechan ha y la parte ha ellos de kakaviri a javiri marca uksan ha posta sitape pinkillo ukamai hayo pechaj carnaval ukana ya kepa chakanagan ha kursa tokenagan ha achil uksan ha tar campe o hila camarapje Nanaka ha ello nakama originario nakama ha pinkillo pe hila parte carnaval hayo pechanaga camarapta ya Ukam pirusa awati pecan ha
hanipi kumaharagite awati pechan kamar atawa ka fusana camp kena camp por ejemplo sañane acá mimola hachasiko lakita hosipia kena hayukuna kwa tokta sitaha aka awati pechana ya ukam pirusa aka paksi istalyu pak paksin hayukambe ukam pirusa aka lakita ukha kama kapta isna hayuka ham chirna istata tokta tape kapta hachasiko ukha kuma ma chunyu piros ukha ma chunyu chawi karo hayukam tokta kun chunyu ham staks na hayukam kena ukha hila parte ha akuru nakan naga tokta sepe ma pa ayuwa urasa hakam visita septa ay septa panaghan nagan pista naga karpurt ani na naga hakumar kisart ay apta ain pokta eri sayuka hila parte kena ha tokta sita Kallaki parai. Lata go freda chatoqera khahubaha pani wayata tawa aka fushanyaraka. Kaukiri aka sukaraka khilata markachi na karwint enyari aka sapa bayaha kula paksin sa pusata ukarak sa wint arakinyan. Anchit urasan kha aka unista enyani yatip hanya pataki hilanaka kulikanaka akapi tarqa. Tukta sita halupacha ustaw. Karo hawati aka pinkilo akampi uhila na naga kamar tapta karena wala na pangkar ta apta uiwana karo uiwiri na karo acha kawel utu na karo hancha ukampi rusti hichaha awti pacha tukta aweha aka hepi akampi wa kamar ta mimula sa tayo ka no acha sikko akampi laki tukas paispa pusaw ya arachi ko paispa laki pustaser hanicha ukam pirusa akan hot histua kena ya kena tuk tanyawa agar akiwa chokela ya tanyataki aga hosip ya ne sachane taikane wawane entonces achak kane apankti entonces halu kuna kwa yatitas que más o menos acá ahí este ajawiri que tokena entonces akat khepara hukam bi akan khane war manyas pernak sirista porque ma komedan khana kam khane ukam xnat ma kama más o menos mañana iripisto acá música castellano nos estaba más o menos nos lleva a producir comunidad como kamartas na ma wa kiusatana tanicha ma hiliri sulka sama sumasanak senyero wa purtanak Sayukas pawa hilata. Khalilaki por ahí, waliwa kiscriwa hilata Godolfredo Cupara Aruracapa Aya Curata Barca Chidaka Diawa unt ayawa isto sapa pusia da kura paksin sa kura pajansa pusantata akakakia biria hawiri barkadha katok wahi pahar hait askaraksto akal wankasira waliwa kiscriu kabaha Barca Chidaka Haripuri arbasib hayarite akaba pusauda kasata sarauda kasata arbasinja hasasidawa sarita harakta hilata Godolfredo nia tuwe hanyataki kama sawi esbasa sul kawara karo waina tawaqura karo akura kan hupanakaha haniki wa ibara sarsun munhabkhit akama pusinya naksa hani hamaki ait khabkhisa sinzawa sabkhara kotoketa hachata hilata Godolfredo arstas kinya walikiwa nairaqata kanasta imun tha anchit aram tua taqe kasta tukta wena khawang karam pepe ya pustata toktata sayuka jako armatata entonces naha saymun tha wena nakarata khona karo ya tekta phanyani han arma phanyani taka kasuma tokta wena kasa pusta wena kasa mai siristra colegios escuelas kuna kan yatista phaspa Hanipi akha uniste apkitah. Kamaya. ¿Cuál es la importancia? Hani ukha sumayate kite halu konaka uniste anyas pa wena sulkiri nakaru ukam pirosa kunata kisaka naga wakisi yatinya. Kamao. Ura saka halu hawa santaki han macha unchi uthanya pataki ukatagi tuktastan ha sikunakha kuma ma yuspagar khama akabu achoka othi hajukora uintata ancha ma kumyada kham kun hamsa sum masana qasam na
ya como na campe ya kayo na campe hayo ko untas na kana ka yatawa entonces wale suma ya tinya na ka kan othisto ukahan arma phanyanite hila parte na exeristo ka escuelas colegios kana chaman chap haspa waikata pas wenta ko nagar ya dekta phanya pataki au kita kana kasuk khamaraki ya tista phanyani han micha si phanyani te ya tistanya aka wasana kan pustawina casa toktawina casa kas pa magit arhat anya taki Hilata Godolfredo iskasi pachau kau kata panita saka akayara ka kamsnasa sonqorura ka kamsoqolluna kapta kamsa priskilata pusa nakaka hila parte ha nanakha naira pecha tur sitan pe hicha orona kan altas farak pe nanaka entonces acá kun hamate ka vale kokana kate tare ke hancha entonces ukana ko nanaka altas sipta naira nia sa ko chalak tat hama ko tur tatan hancha khamatwa kanaka porque a hawri mar san khane wa kokana ga othistita khama entonces acá hila parte kabali uksata yung kasi kuna kata anita pe nicha ukampiwa kaisanagan kuchir taski taski hayu kamawa hilata Halila que por ahí kabatawa Hilata Godolfredo Kurateja calle Vallejos Cupampe Acalguara Aruskip Awaita Rukabat Wajupa Harhait Awaisto Kura Faxira Kansa Kura Pachara Kansa Akatoko Akapusaura Kapusasi Tokoura Casas Kurjabas Kisa Kotokisa Arhait Awexto Hilata Godolfredo Tukuih Yataki Baukita Pusanta Wayari Hubaja Stokir Basico Apadiwayata Taja Awaram Sumba Hilata Godolfredo walikewa anchit urasan awati pechang tanwa kotha magit anchita fosart onyani wa mais kita ki anpe nimul a ver pues anda ya ni la kita senyan la kita nimul la kita allá Kaya dokter si talaga wali cosa por Hilata kamaro na kampe kaba pusawi pa kawa kichau tukuya wayari na kampeja ya kauru kabay hikisinika Halila ki pan Hilata wali cosa por